يقول عبد الله بن المبارك من أئمة المسلمين يا تالك إمام 700 شي حديث يحفظ يا تالك إمام من يلال تعلمنا الأدب 30 سنة أدب نكو أخلاقنا أدب تواضع نكو 30 عامت نتمرنا وتعلمنا العلم 20 سنة وقت دمو 20 عامت نتمرنا يلال أدب نو كل ولاي أسفل لاجنة لأن سو مالتنا. يقول عبد الله بن المبارك أهون من يلال من استخف بالعلماء بعلماء تشكو يمياشوف يميالاقط سو ذهبت آخرته آخرة تتفعل ومن استخف بالأمراء بمنقستات بأميروش دمو يميالاقط دمو ذهبت دنياه تتفعل ሶስተኛው ደግሞ ومن استخف بالإخوان በወንድሞቹ የሚያላግጥ የሚያሾፍ ሰው ذهبت مروءته ወንድነቱ ከሱ ትሸሻለች ትሄዳለች ይላል። አደብ ትልቁም ቦታ ይላል ዲናችን ላይ። ለዛ እኮ ነው ቀደምቶቹ ትልቅ የሆነ ነበር ለዚህ ትኩረት የሚሰጡት አደብ ሲኖራቸው ከዕልሙ ጋር አብሮ ሲሆን ትልቅ ይሆናል። ተዋዱዕ ነበር። በሐሰን አልበስሪ ዘመን ሰዎች ተዋዱዕ ማለት እንዲህ ነው ብለው ብዙ ፍልስፍና ሲያበዙ ሐሰን አልበስሪ እናንተ ሰዎች ሆይ አሉ ተዋዱዕ ማለት እኮ ብዙ ትንታኔ ያስፈልጉም አንድ ቃል ነው። ማንንም ሰው አትመለከትም፣ እሱን ስትመለከተው ከኔ ይሻላል ትላለህ። እሱ ከኔ ይሻላል፣ ከኔ የተሻለ ቀርቷል፣ ከኔ የተሻለ ታውቃለች፣ ዕውቀት አላት እሷ ብዙ ነገር አስተምሯታል ብሎ እሱና ሌላውን ሰው ማስቀደም አነ ኸይሩ ሚን እሱ ከሱን ይሻላል የሸይጣን ነው። አላህ ይጠብቀን።